attention TV so we be akwaba e de eba so ebusia e nim say eba no Christianity country party na Ghana memo ha say eba no nkomhye ne edi yesu dia na Ghana asofofo so ade papa ewo ho na ne sofo ba kwa ba bontia we di ediye anati edisem aba bontia nkofo no mo ndi na so nkofo bi no mo esusu aye say woni na celebrity so wa Ghana ha abako sofo bako Ghana musician or rapper na ndi bako so eka amumu a owo Ghana memo ha say MPP potin abusiafo Sophie income she ended a mueting papa or then send a bray and a tudra. The Beko Nekoti as Savannah Swans and American Second University Foundation and I say as Nelly Jimmy as some more. The number is 054 8302985. For no be a janka mobile. A chopper, I'm an answer review. Yes, on sorry, yare, Nemum, Nimpajaye, Nidin, and Pajabu, Gona, Figino, Fediachim. Enti nipa bi abetua na mom aba no ho abeye a chopper ene na mu bia onhwe yi ekodi ma my Ghana no ne die ewu mu iya saa ntuni no oyo bi a oma kasahare rap na iso ba Ghana ha no rap ntentempa wagidi pa wagina so ache na onum aise jot tisina ntu so twi onum jot na wo aise bisuwa no saa Suano omoko omo to no ya no obowa no okura ne chest no mo rashi no de ko hospital so fa no kwa kisi mo no okọ no ano ihu ya ne se accident kesi asiwu former head of state bi no no tu ana mo bi nti won ko no a mu se convoy na omo ko no one ne dom no ko no na accident kesi asi ewu na ya ntia sempa ihu no osofu bi a Erade first kan ho asem afi etwa mu no. Erade Yakobo Bio Mountains weekly bedru no ne duada. Ena erade da niema di se weekend obetu na mo akọ obi ho. Ne nam so ba me akire na efidie. Omo chi no a enu achi no nipa binom a wo ebeba no nche se de omo sa do no. No be sa trap no aduane ho ne anomne. Nti ko hwe yi. Revelations yi. Ebra na ye release revelations no be ka afi etwa mu. Parliament is Ezekiel chapter 3, verse 16 to 17. May kai no Bible fa na onsukin kai. Okay. Ezekiel chapter 3, verse 16 to 17. Na enansa etwa mu no. Ewurade asemba me nchen se onipa ba. Me de umasi Israel fie wenfo entitie manumu nsem na bo won kokoma me. Na se me si Obonifo se wo ena obewu na wa mmonu koko na wa nkasa ankyere no antwi obonifo no amfri na kwammone so na wanyankwa ene ono obonifo no bewu na mumuye mu de na enso so ni mogya de mebisa wo okay na se wo bo obonifo no koko na wansen amfri na kwammone no emu no one free na kwa money no so a. Thank you, Brako. Na media. Na wo de waje wo kra. De tie nie. Okay. O se kwachire kom awie no na nansu achi no. Erwade asem bai se kase chire o man no. That's right. Se bribiara ubehunu ewo otwen a obetwen manimu no. E de fa obi hu. Say your mind, say ye or him, and answer ubi. Now, Miss Morning chair or software now, nipa biara. Na said they may cancel the chair when one go can't chill, and I said to Mua, maybe self you. Oh, okay. Radiasim new. Yes, Sadia inti and a bribiara. A dear can say Radia Swamiamo, my Ghana, any reasino. A bribiara or Casachray. And I could assume ye demo my Ghana, ye fro prayer mountains, ye demo my Ghana, ye co prayer center, ye demo my Ghana, na a D no bassa, nieka, and untina na oki biara, ye a D fro, Edma Ghana. It is my Ghana, the Etiapa, it's a ye, and yet that be pet ne radicasa said the 31st ne radicasa radi won't fa and no. When you go casa every day. It is Ghana, yenya, oh, a dear, a radidia mamma, my Ghana. A free resentino. Now, what you be a my idea base 50, 30, near the minimum, at the demsa,
adie besi Ghana bibie betu ebeba Ghana adie biara no wade na de ni aka eti senkoman no eye awurade man ampa ni sura awurade a ye nyo hawo okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 to 20 no wasi mamu adie enimtia na munum honhom kronkron ni ja enti obiara ubu adie enimtia no ha no to hallelujah amen enti sabri adie ahodo a yesaka no use bre biara yesaka e wo paper so ye trotro ne di grip a trotro okay enti maybe kan nyina ma akoma na foi baby o se wo boa empire bom so ye osofo so imam so ye asoreba baby a okwa asore wo ye ohini wo ye ohima wo ye akoa na baby wo empire bom bi no na waboa won so efon ho so ntu anamon no nso atumu anamon ama won akobo won paye na asi won ye praise god amen adi ye dikan ye dikan abusia ye ntie mehunu sa oman ewo ho na de mehunu ya so oman no come on princess quiet na emu ye din no anche na foi aese enipa mfa ho bio de na asi de na asi me ti se ye kase oman no ni paniri na bedi akire no wahwere no ho kafo oman ban nso oman wo oman Ghana e mi ti ene se ye ananso se oman no paniri no bedi akire ho kafo ene wafiri mu no na ohwenya no kra no wa no complain se ase bibi ye kakra ene won de ne koi utie ni ye tie papa kasa eno anu no ena sei akosie hallelujah amen praise god hallelujah it is adi no abaye Tvgh dear Mr. Thomas eno anu na nadwenu mu ani ade no amu no ama ye bompai ni bidie eti adi ya edikai no tie ni ye pa adi edikai eti wo se omo ye announce na nipa no wo atwanse a na esi sei na esi o sei na esi na oman no mai din afa anche mehwe na ese afa obi amfa no bio obi amfa wo ese how yes oman no na nipa ni na bedi akire ne ho kafo na o compromise bibi ye no mo de ko hospital no na wa free mu ye mompaye okay ye di mpaye no bi amo na berbi baseyi a ebra o hini Zikaya erwade suma Isaiah won nchen se koka kire se se na ye hu ebeba no koka kire ono atu anamo ebo erwade mpaye erwade di 15 years kan no enti se wunya baabi a erwade kasafa na abrani abrano no berbi besi na erwade yi kire dia ne ya de papa that's good se tu mu anamo perfect ye mompaye masa oman wo ho na oman no panyina bedi akire ho kafo na ohaw bi a ese yate asem ya complain eyi kakra obra na no ho edudu no kakra bi ya na ese wafrim de to sumienu na na hema santewa ehunu se nyumtuni bi a oya de pa abusia ntina aja say the first year prophecy and you'll be asa yafadi into omeboa montro din bi me fan to one because ele hana mudumbosi maka